Straight to the Now, point. arita mahigala balik ta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nya relax sa mong diha na kay daghan ang mga makakita live kay uban may galagi panglaay na maguding uban. Siyempre katong dunay trabaho kay kini magunting trabaho mo ganing orasa. Unya ra ba giutro na ra ba ni Senator Chis Escudero ang schedule in Maris? By next week mga kigalaan or next week magsugod sa alas 10 na sa buntag. Nya mahuman alas 3 sa hapon. Adoy, ini kahuman sa tong programa maditso naman da ini. So muna makasabot nga katong naa sa opisina dili makakita. Unya ang uban pod nga mga trabahante nga wa sa opisina ning kamot kay ang ato gud paning kamutan ron kining pagpangitag kwarta. Kanang impeachment gilingaw-lingaw lagi ta ni mga higala pabuhan makalimot tas tong problema. July 27 wala impeachment kay mauna ang State of the Nation address ni President BBM. So wala impeachment sa July 27 kay suna na. Ingon man sa July 28 kay doon na matudpay naandan nga kining suna gyapon pag-counter mahigala sa kuan no. Mo na naandan nga tradisyon. O sige wala na lang sad. So adto na sa July 29 ang sunod nga hearing, pero ang hearing alas 10 tas buntag magsugod. Giusab ng schedule kutob sa alas 3. At least klaro-klaro ni nga naa sa office hour kay og ari gud mahigala mag-hearing alas 2. Way clarix so unsang oras sa mahuman sa gabi. Kanya mga tao sa mahigala dapat gilaay ng uban abot sa gabi katulgo na po. Ay medyo laay na mga higala no. Sa unta magod nga kanang pag direct examination pila ka oras ba ang kwan? Pila ka oras mag direct examination? Nya cross examination pila ka oras sad sumana malaay sila. So ang ato lang ni kuhaon na to mga punto-punto lang asa nga mga punto para di lang sa mula ayon din ha. Nya ato lang i-summarize may gala unsay natabo a day before mo na nga paminaw lang mo sa DYHP RMN Cebu kay aron nga matagaan mo na to og mga updates labot ini mahigala nga impeachment trial. Okay. Sige, kapi-kapi sa tagamay ha. Idol Mikey, si Idol Boy Kidas, higop nagkape, mahigala sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa mga active nga sagol ini ang Rosip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa barangibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsap nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, so gahapon, ang nipresentar gyud mga higala sa last witness nga matod pa mao gyud mga higala ang dunay dakong pasabog. Ang katapusang witness sa prosecution nga matod pa mao ilang gisaligan. Way lain, ang nagpresentar gyud ang lead counsel mahigala si Congresswoman Jerbel Luistro. Unya, maugyod mga higala ang kinini ang nagpresentar. So iya mahigala ang presentar si Matibag, mo na gitawag og direct examination, no? Direct examination. So imong witness, ilang witness iyang gi-present dito sa kinini ang impeachment court. Human ana ang defense mangutana sad ang defense counsel mo na gitawag og cross examination. Nya kini man gud mahigalang sa impeachment daghan man ni mga senator judges nga pwede man kapangutana, pwede ra na himuon. Kay ngano pareha gyapon sa regular court kana mga judges mahigala sa regular court mangutana sa na sila o clarificatory questions ba, no? Nya human ana kini ni ang pero medyo doon na usab to gamay tong kan Chis gahapon na kay ngam to Chis unta Inday Maris nga direct examination, cross examination, human redirect examination, recross, una pa ang mga senator judges mosud. Pero gahapon nagkasud man sila. Nya naapoy another round unya. So mo na mahigalay nahitabo kay doon na mo sila mga clarificatory questions ato lang sang paminawon mga kagalaan no. Og unya kini ni ang nahitabo kung atong evaluate tulo ra gyud ka witnesses ha. Ang Article 4
si John Mark Calilong, taga NBI. Ikaduha, si Attorney Jeremy Lutok. Di ko kalimot yung mga nga nada. Kaya aligre mo na mo testimonya ang gihatag. Attorney Jeremy Lutok, taga NBI gihapon. Nya karon ang director gyud sa NBI may gala Attorney Melvin kining Matibag. Mao gyud mahigalay gipresenta. Tulo ra ka buok ang witnesses sa Article 4. So kung imong i-evaluate kining Article 4 mahigala, medyo saan ko pag-sulti ha? Medyo gyoy kwan. Wa gyud gibukaton. Naon ta lang kay liso kay malahap lang sa kay atong isulti. So ang buhaton ani sa side mahigala sa prosecution mabawi sila sa laing articles kay basin og duna pay mga ebidensya sila like ngadto sa confidential funds, ngadto mahigala sa uban pa nga mga kuan basin naa sila ebidensya. But kining Article 4 mahigala bida wa pa man nahuman ang cross examination ni Matibag no pero wa na ato nang ma-evaluate ang iya mahigalang igsusulti. Daan palagi ko. Unsa may isulting Matibag nga imagine ka karon man lang ning tuiga na himong direktor sa NBI. With due respect sa mga taga NBI ha, kini dili ni insider sa NBI. Apan tungod lagi kay gi-appoint mahigalang presidente BBM, so siyempre siya may natudlo nga direktor diha sa NBI, pero dili ni sa insider. So, ni anang panahon na, ang nakalahi mga higala gani, ni Matibag, medyo, actually kining testimonya Matibag, no, kung aton timbang-timbangon, abin mga higalag mo kuno'y pinakabugat, mo kuno'y mo nail sa coffin, matud pa, mo na mo kuha na, pero gimong timbang-timbangon, medyo, wa man katong kang Kalilong, wa man sa to'y kuhan lagi, puros man mga hearsay, hasta ni kang Lutok, pero kining Matibag, mo na sobraan na ginuuning iya. Muragwa magkatabang ni sa prosecution nga naman kay hearsay ang iyang mga testimonya. Ikaduha, naa sa iyang kaugalingong threat nga gi point out sa prosecution kagahapon nang hulga sad siya mga higala. Balikas-balikas pa gani siya. Mas bita-bita patatog si Santiago lay ilang gipatawag katoto ang NBI director kaniadto. Straight to the point. Ya aron musud ang iyang istorya. Aron nga musud ang istorya maingon dayon nga naamay kuan kanana ang naghimo man siya og memorandum nya iyang gikuan ang task force gimugna ang task force kay kuno ang threat nga gihatag ni Sara usa ka kinini ang active, open ug continuous. Ay katawa lang ta mga higala gud aning kalakiha. Pero kining Article 4 ha, dili pa ta mga kagalaan ato ba lang gi tagsa-tagsa lang gud. With due respect, basin pa ang prosecution og naa sila ebidensya sa sunod nga mga articles. But kining nahuman nga article, mahuman naman nilong adlaw kay si Matibag na may last witness. Medyo walay gibugaton kining maong Article 4. Nga naman, ang tanan witnesses pulos hearsay. Gi paklaro pa gani kagahapon ni Attorney Binluan kanang hearsay unsa may Tagalog na chismis or sabi-sabi. Diba o gipangutana patog taga Cebu to mahigalag kwan chismis sabi-sabi or marites. Ato nang yagi kataw-katawa ni mga sukid tigpaminaw. Lalim ka hasta mahigalang affidavit ni Las Cañas nga way pirma. Wa manutaryuhi gipresent. Unya ang nag-identify si Matibag nga dili man mga higala iya intawong affidavit. So mo na si Senator Pia Cayetano iyang gi-remind ang prosecution nga trabaho asa ninyo yung trabaho. Alito balikan sa kanila si Pia dong before tamo adto sa cross-examination o uban pa mahigalang bahin ini para maklaro tani. Sige be, ato balikan sa to si Pia. Sige, isugod ta lang. So silo istro iyang ipangutana ani. Sige ko no dong. Naay audio ani dong. Sige. Do you consider Las Cañas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not
part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. Okay, pause. There- Mo ni ang nakaproblema gyud mahigala nga kuan mo na nga wala nila i-present si Zuleika Lopez. Kay lahi man ang question dito, ang Q&A dito sa ila pa sa lower house. Sila may hawod dito. Sila istro hawod kayo Karon di man sa hawod, siya may pangutanon sa mga senator judges. Digi pangutana siya mahigalang Pia Cayetano. Presentar ko ng affidavit nga wa man gani na pirma, nga original. Wa man gani na notaryo ha? Sao man na ron? Unya, murag wa pa makatingog si Lacson. Kadto si Lacson mahigala bida, di gyud kakalimot ni Lacson ha. Nga labihan gyud niya ka concern kayo. Wa na niya pabalik ka to si Gutisa wa, to kay ang affidavit atong Gutisa, orally Gutisa sakop sa Philippine Marines, dunay kakulian ang notaryo. So na ato'y notaryo pero matod pa dunay kakulian ang notaryo. Kini mas grabe gyud ni kay wa gyud ni mga higalay notaryo. Anong i-present man na diha? Naunsa magkalakiha. Sige lang, ate padayon ba si Pia? Ate padayon sa pangutana. Trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because that I was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Okay, Presiding so officer. boss. Mo ni mahigalay gi-point out ni Pia Cayetano, labot ni sa affidavit. Lalim ka ng affidavit ni Las Cañas, gi-apil og testimonya mahigalang matibag nga dili man na iyang affidavit. Unya kanang dili iyang affidavit. Wa pa gyud notaryo. Pagkain ka, sa magituyo ano nila nga ilang i-present ang witness para nga ang legal aspect mahigala sa impeachment o paukyab lang gini ila. Murag paukyab lang gid. Naunsa man kalaki dili pod meticulous ka mo tan-aw uy man ni ang pirma ani wa may pirma day ni. Paita. Na atoy padayon ha. Arita mahigala sa
cross-examination ni Attorney Binluan. Human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Straight to the point. Now, human sa direct examination, mo follow ang cross-examination. Katong kampiya, ito lang itong giuna ganina, kaya nasugdan tama ito ganina sa 6 to 7. God. Balikan ta si Attorney Binluan, ha? Nga doon na po yung mga punto ani mahigala ron itong taon. In fairness, baya po na ito sa ngisgutan gamay taon yung taon, ha? In fairness, mga higala, nakapunto-punto po si Win Gatchalian gahapon. Kini si Win Gatchalian, maningkamot lang po gini siya, take note, unya makapangutana yun siya, kay ug di sa kapangutana mo lagi siya may galag mahimuag memes niya. Gatapad-tapad lang ni Chief. May na lang pangutana po siya ba? Unya nagpangutana kana pong pintok, ha? Kay og nagtapad-tapad kang Chis Escudero din ha. Gihimo-himuan lang mga memes in town si Win Gatchalian. Ha? Unya kinini ang og di sa makapangutana wag isay gamit. Mas may pon makapangutana unya siguroon gyud niya. Ang akong advice ni Win Gatchalian kay naman iya mga staff sad mahigala. Maminaw man ni nato sad, ha? Dala man ang Waterfront Hotel ila man na mga higala. Unya kini si Win mo bisita man sa nato dito sa hay sa una. Labi pagting eleksyon mga sukiting paminaw. Ang ako lang ik-advise sakto na nga although questionable pa ning kalakiha hinoon niya siya mo'y Senate President dili sa mo'y nag-preside. Pero sige lang, while nagdagan ng impeachment kay naa naman na, paningkamot lang giduwin nga makapangutana sa gawin. Kay ngilad paminaw no di ka gyud katingo. Kaya lang po nga makapangutana gamay niya siguro apod ang pangutana nga pintok. Ha? Kay aron nga kinini ang dili pod laayon ang mga tao ikaduha mo kon pod mga tao ba nga bisan og tuod og naa ka diha naglingkod-lingkod lang sa babaw nya makapangutana kag pinto kapangutana medyo mauli-ulian na po mga tao gamay, ha? Gahapon to imong pangutana Win Gatchalian bitaha to. Sigihan na Win. Ha? Sigihan ang inana nga kanang makapangutana na sige ka para dili ba lain paminaw nga lingkod ka dito tapad mong Chis Escudero unya magsigil lang gyud kag hilom-hilom. Si Chis mo nag-preside sa kwan nga dapat ikaw man unta. So kinini ang mangutana-ngutana lang ka aron nga dili pod kay masiro ba niya nang panahon sa impeachment. Ato po isgutan ha kay katong mga pangutana ng Win Gatchalian okay ba itong iyang pangutana sa gagahapon. Pero ato sa balikan may gala si Attorney Binluan nga mo'y nangutana mga higala kalmang mga pangutana. Nya mo lay kong giingon nga kining mga abogadong Sara ambot pa siguro na silang strategy nga kining mga bata lagi pa dito. Dili ba ang kato mga senior founding partner gyud sa ilang law office? Ha? Kini lang mga kwan lang. Sige, kamo lang mga bata niya kay kaya lang man kaninyo, ha? Kunya tan-aw ba yan nato sa cross examination? Medyo makaingon sa siguro nga dili kinahanglan sa atong Top Gun kay gihangos man sa matibag. Di pangutana may galang Attorney Binluan Porbida. Medyo imo ba yang makita sa Binluan kalma mangutana, kalma unya. Medyo kon ba no? Sharp sad. Kalma mangutal po dili kay nga maldituhon gyud mo da cross examination. Kay buhian man niya imbes kay na ang maggunitan na niya buhian naman niya. Adto sila ang points na. Dili gyud kay ingon niya ipaslak gyud kag maayo ba, ha? May na lang po taon nga makaginhawa-ginhawa kay pida mura gyud kabuhi taon si Matibag. With your respect ha. Dili na ingon niya kwan. Kini ang ato mahigalang pagtahod o atong pagtan-aw sa National Bureau of Investigation as an institution nagpabilin kana nga naa taas ang atong pagtan-aw. Kini lang pagpresentar nila medyo dili ni distinct and separate ni. Kini si Matibag mahigala lahi ni. Pero tingala bitaw kung anong si Matibag yun mo ilang gi-present. Og di na lang si Santiago unta to kay mooy director at the time. Basin po di na mo cooperate Santiago day no. Basin min Santiago di na ko gitangtang sa kuninyo, ha. Ano naman ang disadvantage ko si Matibag may i-present dili siya moy director at the time. Ikaduha, do naman sa bagahing kaugalingon. Kay do naman sa pagpanghulga day pod nga iyang kaugalingon i-discuss ta naon niya. Nang hulga masag siya na recorded ra ba? Ang hulga. Ikatulo, do na sa bagahe ang iyang mga higalang bias
as NBI director against Sara Duterte because ang iyang asawa usa sa mga endorser. Congresswoman man day ang asawa ining Matibag. Congresswoman man day. So, Clarix na nga makaingon ka, bias gyud ka, against gyud ka. Dili ina imong investigation nga objective investigation because ikaw mismo ang imong asawa congresswoman man di ay nga inipirma endorser aning impeachment. Straight to the point. Ang magmoingon ka nga di man kay kanang akong asawa lahi nang iya niya siya lahi. Pwede nimong ikatarungan ana pero remember baya nga kanana ang ug magtiayo na mo mabita na bisag mopalit kag yuta inyo gyungan ang spouses gyud ninyong duha kamo gyud duha nga na. Og ari po kas biblikal moingon pod manghigala nga dili na sila usa. Dili na sila duha, nahimong usa na lamang, usa ka lawas. So malisod na. So doon na mga higalay, bagahe si Matibag daghang bagahe. Kaya ang asawa congresswoman endorser. So unsa man niyo pag-ingon nga objective ning akong investigation. Diya labaw sa tanan, columnist din si Inday Maris. Columnist sa newspaper nga doon na sa mga column against si Sara. Usus marusip. Wa nila na ma-evaluate nga pangita na laing witness nga kuan kay dakog bagahe si Matibag. Dakog bagahe. With due respect sa mga taga-NBI ha nang naminaw na toron, wala maapektahe ang atong pagtan-aw sa institution sa NBI okay kayo. Kini lang specific lang ning ato nga kini bang witnesses taon nga gipresentar medyo sila man sa ni angkon nga hearsay. Sila man sa ni angkon nga no personal knowledge. So if you have no personal knowledge, that means your testimony is a hearsay evidence. Straight to the Ato point. sa balikan may ganato mga isgutanan ron. So kining Article 4 mahumana ni unya si Matibag tiwason og cross examine unya tulo ra gid ka witnesses. Wa gyud mga higalay gibugaton kining Article 4. Wa koy pa-evaluaton mahigala sa akong opinion wa gyud. Ang Article 4 wa gibugaton. Di ta kasiguro sa ubang articles. Ato paabuton ang ubang articles kay basig do na sila ilang witnesses. Pero kini mo pirmirong article nga ilang gisalang meaning maunta ning ligon kay pareha man na maghimo kag speech ba Inday Maris. Inaghimo ni mog speech, ang kanang opening statement kuan gani mo imo gani hatag ang bugat yun para nga ma-glued ni mong audience. Ang pirmiro og ang katapusan. Pero kini may gala ang pirmirong articles of impeachment nga gipresentar tulo ra ka witnesses gipang-withdraw ang uban. Gipang-withdraw ang uban. Unya, kung imong i-evaluate, kining mga testimonya, gawas mga higala on technical aspect mga higala sa ilang testimonya, wa gyud mga higala ay madawdaw, gumikan kay pulos hearsay. It will fall within the ambit of hearsay evidence. Ikaduha, pulos mga empleyado sa NBI. So kay empleyado ka sa NBI, natural, ang NBI mga higala, gobyerno go ka. Empleyado go ka sa gobyerno. Ang NBI mga higala, usa kini ka bureau under mga kagalan sa Department of Justice. Ang Department of Justice is under the Office of the President. Straight to the point. In fact, ang secretary sa Department of Justice is an alter ego sa presidente. So, linya mo diha. Buti pasabot, ang presidente, dunay direct nga supervision, dinha may galaan control. Niya ng mga tao nga naa diha sa executive department. Una na membro ka diha, ikaw kuno empleyado kuno be. Mabita na ako na lang, dili pa kung sano ako'y naluoy ni Kalilong in town og ni ining lutok. Sagdila ni sa Matibag, di man kita maluoy ni Matibag. Kaya buyag lang na ako naluoy ko ni Kalilong o ni kuan kay kana bitaw murag empleyado bitaw day nga dili unta gusto niya ginyan ikaw ay presidente dito. Ang wa ka kabalibad taon ba? Murag tawag empleyado bitaw nga napugos sa taon ba nasuguan lagi in taon? Nasuguan ba? Nya ikaw kuno taga NBI ka, nya masuguan ka inyon ka sa kuan nga ikaw may presidente to tabang ta sa impeachment ana kay atong tanggalon ni si Sara. Masuguan ka nya murag kag sagol dili ka ready kung gusto ba ka nimo or kanang kuwang gid sa kon ba dili unta angayan nga moadto niya human kay suguan ka wa ka kabalibad sa imong boss mo na ko pag-describe ini ni Kalilong ha Kalilong o si Lutok naluoy ba kung Lutok na Inday Maris naluoy kung Lutok oy gipangutanas Lutok insya nanay assassin sa I believe na pero wa kay personal naluoy ko kay abogado ba ya
abogado ba ya kanya maingon ka nga na ako'y I believe unya kuan. I believe pero ako wa kay personal knowledge. Kana ko I believe nagtuo mo lagi na yung kanta lagi nga kuan. Kana na bang pagtuo way sukod na. Kanta day malis katong false kanta nga matud nila ba na or matud mo? Ha? Way sukod ang akong pagtuo. Sinsal mo kong tingog kay medyo pagaw-pagaw gamay more or less pag yun. Way sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Di na ganyan madaan ako kanta-kanta dili patabangon yun ako sa Idoboy kay Ron. Labaw pag mutabang skesos minya na ngilngiga. Ang iyang pagtuor gitaon, nagtuo ko I believe nga na ka-hire og assassin na yun na istorya pero wa ko'y personal knowledge. Luoy taon. Ako'y naluoy kay abogado baya. Nya gibutang ni mo diha ba murag gihimo bitaw ni mo. Naluoy ko ni attorney Luto koy hasta ni Kalilong. Si Matibag dili kay makaluluoy kay maningkamot yung tubag bahala og bahala og napit na ba. O dili kay maklaro nga murag og dili ka kabantay og wa ka mahigala kabantay nga kwan. Maningkamot sa tubag. Ay magka-affidavit nila sa kanyas nga why pirma ni tubag niya mura sa tinuod mahigala. Dili kay ka actually si Matibag tinuray lang kana na ang si Kalilong na luoy ko. Si Lutok na luoy sa ko. Pero si Matibag dili kay ka maluoy. Mahibaw ani mo nga tanawa nagka-bulintang-bulintang iyang testimony pero di maklaro kay bang mo kan man gyapon siya kanang mutisan man gyapon siya. Although maklaro nimo ni hangos Ginoo. Kanto magod taon si Kalilong pag-present ni Kalilong o si Lutok, maluoy ka Lutok ba kay bawa ka Lutok duko-duko taon si Lutok. Oy di gyud dili maka kon ba? Dili in taon maka yahat. Pero kasi Matibag dili kay kamaluoy kay mutubag gyud siya tuod. Bisan og kanang dili kay maklaro ba? Kabounce back siya. Bahalag na piit na. Or dili kay maklaro piit kamo masa mo kon da siya ko galingon. Confident gihapon bahalag niya hangos. Pero pagkadaghanang so kining tulo ka mga witnesses gud ug tan-aw nimong gibug-aton lisod kayo kay nga taga NBI man gud mong tanan. So natural og dunay mando nga mo testify mo laban mong Marcos against mong Sara nga mo'y nagkontra ron, of course masabot nato. Mura kayo ka of course. Normal na. Ubi first before you complain ba ng military mahigala. Kining NBI medyo na may pagka-military mga karakter sa na sila. Doon naman sa ni mahigalay pagka panabas pulis ba nga. Doon ay civilian mahigala nga aspito, doon na pa military nga aspito. Inana na. So og ikaw mo ingnon ron nga ikaw mo testify dito. Tanaw ni mong naong landaan ni Kalilong murag og ni pangulbaan ing taon dito. Wa ba ka ni magtumad dayatab sa si Lutok, naluoy ko Lutok kay tanaw na ko Lutok, pa brightness Lutok abogado ko ni. Dili ko ni ingon nga kwan. Pero kana bang napugos sa bitaw ka nga ikaw may isa lang taon dito. Luuya taon I believe nga na ay assassin nga na istorya but I do not have personal knowledge. Si Matibag dili kay makaluluoy kay confident ba tanawon. Bahala na ingon nga. Are you a lawyer? Yes. Yung una pa ingon 29 years. Pinana pa. Confident mo tubag si Matibag. Bahala na og kuan ba. Kuan kayo. Mura pa rin Irwin Tulfo ba katong nisulti sa Inday Maris mga ingon siya ang trabaho natin ay pagpa-prosecute. Pinabundak pinaisog supong kay talo dili pag-prosecute atong trabaho.
pag-try and decide. Okay, judge man ta. Ang trabaho sa pag-prosecute, kadto mga prosecutors, ang defense lawyer ilang trabaho pod pagdepensa. Ha? Pero paminaw mo si Erwin Tulfo, isip, ang trabaho natin ang pag-prosecute. Bila bisag law student magkatawa sa insulting Erwin. Ato balik-balikan ha. Kini gani si Binluan makaingon kung may gani ka na cross examine si Binluan. Ngano? Mayo mo cross examine si Binluan pero bata pa ba? Mga junior may kung yung junior associate dili kay maldito mo dag cross examination. Unya, mo makaingon ko dili pa man ni Top Gun. Ako mo presume ko nga kuan kay Fortune Law Office guni, Fortune Arbasa. Ang founding partner ni si Siegfried Fortune, usa sa mga defense counsel ni Iraq. Wa pa man pakita diha. Amot, unsa ba kanilang kalaki og strategy ba kanila or unsa ba? So, kini mga kwan lang. So, may gani ni si Binluan kay kalma mangutana, dili kay maldito mo dag cross examination. Inig mo tan-aw niya mo lagi. Gihangos sa matibag yapong buhian gamay. medyo nuna humanitarian dyan si Binluan. Parang kay ko bidaog ang katong senior partner mo Top Gun nila ba? Tanaw na ko, di pa man yung mga Top Gun. Kaya di man yung mga founding partners ng law office. O mo yung magka-cross examine, di ko ka-imagine unsa kay mahitabo, no? Tanaw siguro nila, makaya na ninyo, kamo lang sa dito, ha? Tanaw na, ato paminaw na, kalma kay pagutana, pero maklaro ni mong hangos in taon sa matibag. Lagi tala ni katawa mga sukitig paminaw kay aron kuan. Bebe, ato paminawon be kini cross examination nong be. Nya atong hagpaton tong uban o nya. Sige kuno dong names. As NBI Director, you are the Chief Executive of the Bureau. I'm the chief of the bureau. Yes. And part of your duties is to oversee the conduct of investigation, correct? Tama po. You're also authorized to issue subpoenas for the production of witnesses and documents, correct? Correct. Tama po. Very well. Now, the NBI conducted an investigation following the November 23, 2024 press con, am I right? I'm aware under the report that there was a subpoena issue, Okay. but I have no personal All right. knowledge of the issuance. Okay, we'll go there in a while. But this investigation was At least documented in the- posa dong. At least insulti na sa ko na una nga I have no personal knowledge. Kanuman, di man sa may director at the time. Wala gilabot si Matibag ana panahon na. Nya aron lang gyud niya musud ang iyang testimonya. Usa na may nagkapaso sa testimonya ang Matibag. Karon pa man ning February na tudlo pagka NBI. Aron nga ang iyang istorya mura ba gitahi-tahi ba kanang panapton bitaw nga imong gisumpay-sumpay. Aron gyud niya musud ang iyang testimonya nga pagka NBI director niya naghimo sa task force, giimbestigaran kuno napadayon ang investigation hantud doon. Ongoing pang investigation na to doon. So, maragin, sa ito pahilaw pa dahil ng investigasyon mo. Kaya kita na katawa, may kala. Sige, ito padayon si Kwan, Atty. Binluan. Padayon ko na dong. affidavits of investigation, correct? That's correct. And did you read and understand these two affidavits of investigation? I read the affidavit of investigation which was forwarded to the Department of Justice, which is dated February 11. Okay. So, as part of that investigation, will you agree that individuals were subpoenaed? There were individuals subpoenaed. More or less 10 Your Honor? subpoenas? Your Honor, please. Counsel for the panel of prosecutors. Rather, the lead prosecutor is recognized. Your Honor, the witness was appointed as NBI Director only in February 2026. His testimony with respect to the first investigation will only be based on records. Your So Honor- if it will go into the detail of the investigation, I'm afraid, Your Honor, he is not competent as he has no personal knowledge about the first investigation, Your Honor. To begin with, asked and answered, and the witness was about to answer if he knows, given that he is the superior, current superior of this agency, and I presume that he has kept himself abreast of what happened in his agency prior to his assumption in February of 2026. Correct ruling ni Chis. Go ahead, no?
knows. Please repeat the question. So more or less around 10 subpoenas were issued, correct? If you know. Well, I cannot count, All right. but I know that their personality is subpoena. Okay, very well. Now, these people were asked to appear before the NBI, correct? Yes, that is the very purpose of the subpoena. Okay. Now, these appearances were on various dates in November and December of 2024, correct? If you know. I cannot recall Alright, okay. exactly. Now, if you know also, some appeared while some did not. Yes, I was informed during the briefing. All right. Now, for those who appeared, the NBI conducted interviews with them. Yes, All right. And minutes of these interviews were recorded, correct? that is the standard procedure. So I suppose during that time it was recorded. SOP. All right. So after the interviews, the interviewers who were also NBI agents executed affidavits. Is that also a part of the SOP? Yes, that is correct. Okay. And the affidavits attested that interviews were conducted, correct? Yes, it will be signed by the investigating officers and eventually signed by a superior officer. Okay. Very clear so far. Now, my question to you is this. Did you actually participate in these stages of the investigation? Your That is Honor? very impossible because I'm not yet a director at that time. Okay, that's okay. Are you aware that a subpoena was issued to VP Sara? Yes, I was informed. Did you sign that subpoena? I was not No. there. I All cannot right. sign Okay. it. Are you aware that the subpoena was issued to Dempsey Reyes of the Philippine Daily Inquirer? I know that there are personalities of PINA who were present during the press conference on the November 23, but I cannot recall who are the personalities because I just went through to the affidavit of investigation. Did you sign that subpoena for Dempsey Reyes? That's impossible because Okay. I'm not that there. That's okay. Now, are you aware also that a subpoena was issued to Red Mendoza of Manila Times? We can confront you with a hard copy if you just want to refer to it, but you can answer also. At any rate, we are showing the soft copies, Your Honor, Your Honor, may I just... for the benefit of this honorable court. Assisting counsel may approach the witness. What is the pleasure of the lead prosecutor? Your Honor, may just enter into the record that the witness already testified that he has no personal knowledge about the first investigation, and all his testimonies will be based only on the records existing in the NBI. At any rate, Your Honor, If he knows, witness will answer. Your Honor, may we request also that those flashed in the big screen be explained by the defense counsel? I already explained, Your Honor. We're confronting the witness with hard copies, and the subpoenas, the soft copies thereof, are displayed. May we as- know, Your Honor, if these documents are pre-marked? Well, it is part, Your Honor, of Articles of Impeachment, Annex G9, pages 159 onwards. So it is part of the records of this case. These May are we not know our if they are documents. pre-marked? Yes, we can mark it. And it was also pre-marked. It is But at any pre-marked. rate, Your Honor, these are not our documents. These are NBI documents, Your Honor. No, the query is just if it's pre-marked so that the senator judges can refer to it if at all when they The read marking, the TSN. sorry, Your Honor, the marking is D-1-145, Your Honor. Your Honor- Which document, counsel? Because I see 8 documents. In succession, Your Honor. In Those succession. Those are all parts. Counsel may proceed. All right. Now, Your are you, Honor, may I be clarified only about the XX, which are superimposed on those documents on the screen? Counsel for respondent will please reply. Your Honor, it was based on the witness's own answer that he did not personally sign. Nonetheless, it does not reflect the exact document referred to by the defense, Your Honor. And that should not be allowed, Your Honor, with all due respect. It is just to illustrate, Your Honor, for the benefit of the senator judges, and as well as the public watching, so that they can also follow the Lead prosecutor, we will allow it. So for the information of senator judges, the counsel for the respondent confronted the witness with respect to these affidavits that were part of the investigation conducted prior to his assumption as NBI director. And the witness simply stated that he has no personal knowledge with respect to the execution, or due execution rather, of these 2 affidavits thus far out of, I presume, 10. May I comment, Your Honor? The lead prosecutor may register her comment. May I know what is wrong with just presenting the exact document instead of those which are marked with XX? Your Honor, I'm afraid it will give a wrong impression to the viewing public
that those XX has something to do with inability, perhaps, or whatever impression it may give to the witness with respect to to attending to this subpoena, Your Honor. Short May we rejoin- just remove those XX? We don't mind if they flash the documents, but it should be an exact reflection of what the document is. Short rejoinder, Your Honor. No need for a rejoinder. Court is ruled, and the court notes the observation, manifestation, and objection of the lead prosecutor. Again, I think it's quite plain that these are documents that the witness cannot or does not have personal knowledge about because he was not yet the NBI director. Counsel may proceed. Okay, Witness pause. may answer. Pause. Si Luis Tro, sige lang yun yung object. Okay naman sad. Di na mula sa ganahan magtanaw ng XX. Sa ganahan ng ano na may XX na puwa para ba puwa superimpose. Ala, explain, Luis Tro, explain. Nangayo may galang Defense Counsel. May I be given the chance for a short rejoinder, mga kagalaan. Ingon says, no need na rejoinder. Pasangin lang mga viewing public, bidan ni Luis Tro. Tanawas ko niya, iyang paukyab. Paukyab ba ila sa, ang kanil kang Luis Tro, paukyab. Gano'n may kag paukyab. Wa gunay sign ang affidavit ni Las Cañas. Wa pa'y notaryo. Gipresent. So na, paukyab. Nga nalupigan ng paukyab sa defense. Kining defensa niya yung butay lang, tawa. O niya, i-confront ang witness, wala kang pirma na, X. Sunod X, kabawas mo defense mo na, paukyab sa niya. Yung Luis Tro, ayaw ng XX, kasi unsay pagtanaw sa publiko, ang viewing public, maunsa man niya na XX na. Ato lang yung may galayagi ka to katawa ba? Kuan kayo sa allergic kayo sa ngano na may XX. Ha? Di niya gusto nga butang-butang ana. Pero i-explain mahigalang Defense Counsel nga mao man gi-confront na mo sa kuan. Nangayo sa rejoinder wa na. Ingon si ayon di na kinahanglan rejoinder. Nagruling na ang impeachment court. So sige ato padayon dong forward na lang gamay dong kay mura og kini ni ang daghan kay ni taas-taas mo ning cross examination. Say forward ko no gamay. Ya, padayon ta sa unahan gamay. Kana ihurot na lang ng XX na lang. Moro ba na sukan Luis Tro ng XX? Kana sige dong hurot na kay XX. Okay, sige. Proceed. The first investigation and the current investigation of the STF. Then, the defense need to specify which investigation is he referring to. The affidavit. Counsel will please clarify. Okay. Did you oversee any interview that was conducted in the investigation that was covered by the affidavit of investigation? As mentioned in my testimony, I was appointed only on February 20, 2026, and it's very unlikely to be part of the investigation prior to that. Okay. So, are you aware that there were at least 4 interviews that were conducted? Your Honor, asked and answered. That is a different question, Your Honor. Nonetheless, Witness may answer. I'm not aware because I'm not yet there. Okay, so are you aware? Let me be more specific. Are you aware that an interview of Dempsey Reyes of PDI was conducted? I'm not aware of that, but as reflected in the investigation report, it was there. So in other words, you did not oversee that interview? Yes, definitely. All right. Are you aware that there was an interview of Fred Mendoza of Manila Times? Same answer, Your Honor. Same answer. Are you aware that there was an interview of Bons Magsambol of Rappler? Same answer. Same answer. So you did Nana not po ng oversee XX na po. that interview. There was an interview of Jason Robrico. Did you oversee this interview? Again, same answer. Same answer. Okay. Did you see them sign any minutes of the meeting? No. No. Did you meet any one of these interviewees? At Before that or time? after? Before or after? Who among the Among witnesses? the interviewees that I No. mentioned? No. Did you meet any one of their lawyers? No. No. All right. Now, were you even present at the NBI Cybercrime Division office at the time of these interviews? That is impossible. All right. After the interviews, affidavits attesting to the interviews were executed, as you mentioned.
Did you oversee the drafting of these affidavits by the NBI agents? Again, very unlikely. I was not present. All right. Your Honor, if I may interrupt, may I just enter a Lead continuing... prosecutor may make a manifestation and or a continuing objection, as I presume she will. Yes, Your Honor. I'm entering a continuing objection to the line of questions of the defense on the ground, as stated by the witness, he has no personal knowledge about the investigation conducted prior to his appointment in February 2026, Your Honor. Just That a is for short the record. rejoinder, Your Continuing Honor. objection is noted. Counsel for the respondent may proceed. No need for that rejoinder. But were you present when the NBI agents subscribed and sworn to their affidavits? I was not there. You were not there. Still nothing. So, and since you did not actually participate, it means that you do not have personal knowledge of these stages of the investigation, correct? During that time, yes, but as I mentioned earlier, I read the investigation report. So your knowledge of the investigation was based on only of your reading. That is absolutely correct, All right. and upon the discussion of the investigating Okay. officers. Very well. Now, were you present at the November 23, 2024 press con? I was not present. You were not I was present. not participating on that. And if you know, was any NBI agent present at the November 23, 2024 press con? Not that I know of. None. All right. So in layman's terms, for the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, and I'll phrase my question in Tagalog. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun. At ang korte po, I can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026, answer correct? question. No, I haven't even asked that question, Your Honor. Kindly let counsel finish. So again, I will repeat. So the reason for this is that because you became NBI director only a year later or on February 20, 2026, correct? Tama po. All right. Okay. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can po. read it. All right. So, based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The Um, witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this. O, pos, Thank posa you, Your dong. Honor. So, Posa. Kining kuan ano, kung maminaw ka mga higala,
sabot ka sa technicalities, kanunay mo supalpal sa registro. Wala good, di no need for rejoinder. Naon isang cheese good. Unsay pasabot ng rejoinder? Tubag sa og sumpay sa tubag ni registro ba? Nigtubag ni registro nga dili na kinahanglan mi your honor ana. Nangayo og rejoinder mahigala ang defense. Wa na ingon sa cheese, no need your rejoinder. Mura ba ayon na kinahanglan, di na kinahanglan. Ato na ning supalpalon. Hey, mga basic ba nga question kay ang iyang mga testimonya tanan before sa February nga wa pa siya matudlo, puros to hearsay. Ano gipangutana sa unsa may hearsay? Karon to taon gipangutana pag sa sabot ko sa Binisaya sa hearsay. Unsa man na? Tagalog din si Tagalog. Dili ate padayon sa to names, padayon names. Again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule All right, na yan. okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay? in Your Honor, the Filipino? question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Your May Honor. we know- Anyway, I'll move on to. If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala mong Okay, pause. Sige, wa kay translation. Himo na. Ako lang gamiton akong own translation, chismis. Ato pa kung kining translation ni Binluan chismoso da ini si kwan. Chismis de kuno sa Tagalog kanang hearsay. Chismis or sabi-sabi. Na Bisaya pa marites. Ato nangyagi katawa mga sukit tigpaminaw ha. Kini ni ang kalakiha mga sukit tigpaminaw pastilan. Dati padayon dong. Sige dong padayon kuno dong names. Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako'y nag-practice din kahit netranasis sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. All right, I'll move on. Now, the main material that the NBI used in its investigation was the video of the November 23, 2024 press con, correct? Tama po. Did you watch that whole video yourself? Napanood ko po. The whole video? Well, yung pong importanteng bagay dyan ang aking tinutukan pero napanood ko po. All right. Now, let me ask you, do you confirm that in that virtual press con, VP Sara spoke about a lot of topics? Tama po. All right, I'll show you a portion of that video, and then I'll ask questions thereafter. Now, Your Honor, we beg the indulgence of this honorable court. Again, this video is a little lengthy, but we will only show one video, Your Honor. Counsel may proceed. Kain ninyo, buffet, dyan, sa House of Representatives. Alak, at ang mamahaling wine. Yan. Yung taong bayan na pinamisan ninyo, 20 pesos rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Sa kung ka nakahanap, bayan, na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning corporate, okay na lang sa asin.
hangos in taon may si kuan oy, si Matibag. Maklaro sa microphone. Ng abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just Yes, replay that part, Your Honor? Nakawin mo yung cellphone. Sabihin mo, Your Honor, may I make a manifestation first? Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit. Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question? Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting. We're already playing it, lead counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video. pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para. ma'am, kasi sila naman na sila talaga yung bastos eh. You read Opo, what you okay. talk. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin o yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So, mag-ingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Through, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayo ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan? Okay, posa gamay.